Igitondo cyiza nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, reka twongere tubashimire ko mukomeje kubana natwe hano tubatambutse ibiganiro byiza biba birimo n'amakuru agezweho mu masaha atandukanye y'umunsi. Yitwa Ruben Masengesho, nicyo kinzi rero nje kubagezaho amakuru agezweho. Ndaza kubwira ko Loni yahaye Perezida Kagame inshingano zo kuyobora komisiyo igamije guteza imbere AI cyangwa se ubwenge buhangano, kandi ndaza kubwira ko AFC M23 na Twirwaneho bafashe agace ko kwa Murima igitutu kiyongera kuri Baraka ndetse na Fizi. Tukiri kuri iyi ngingo kandi ndabwira ko AFC M23 yaciye amarenga yo kwigarurira ibice yafashe muri RDC. Ndaza no kujya mu burengerazuba bwa Afurika mbabwire yuko Perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye agiye gushinga ishyaka rishya, naho mu burasirazuba bwo hagati ngo Hamas igiye kuzibukira ubuyobozi bwa Gaza. Izo nizo ngingo tujye kwajyana amakuru yacu, reka mu mwanya utarambiranye tuze tuyarambura. Reka dutangiye kuri nyivuga yuko Loni yahaye Perezida Kagame inshingano zo kuyobora komisiyo y'isi igamije guteza imbere AI. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagizwe umwe mu bayobozi ba komisiyo mpuzamahanga yiswe AI for Good Global Commission igamije guteza imbere ikoreshwa ry'ubwenge buhangano Artificial Intelligence AI cyangwa se ubwenge buhangano mu nyungu z'iterambere rirambye no kugabanya icyuho mu ikoranabuhanga hagati y'ibihugu. Iyi komisiyo yatangajwe ku bufatanye bwa International Telecommunication Union ITU. Iyi komisiyo yatangijwe ku bufatanye bwa International Telecommunication Union, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ikoranabuhanga n'itumanaho. Perezida Kagame azafatanya kuyobora na Mark Perezida Kagame azafatanya kuyobora na Mark Benioff, mu gihe umunyamabanga mukuru wa ITU ari Doreen Bagadani Martin, ari nawe uzaba visi perezida wa komisiyo. Iyi komisiyo igizwe n'abanyamuryango barenga 40 baturutse mu nzego za leta, ibigo by'ikoranabuhanga, imiryango mpuzamahanga n'abayobozi b'ibigo bikomeye ku isi. Intego yayo ni ugushyiraho uburyo bwizewe bwo gukoresha AI, kwagura amahirwe yo kuyigeraho no gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kudasigara inyuma mu mpinduramatwara y'ikoranabuhanga. Iyi komisiyo izatangira ibikorwa byayo ku mugaragaro mu nama mpuzamahanga ya AI for Good Global Summit 2026 iri kubera i Geneve mu Busuwisi, n'imikoreshereze y'ubwenge buhangano ku rwego rw'isi. Reka kandi tubabwire ko AFC M23 na Twirwaneho bafashe kwa Murima igitutu kiyongera kuri Baraka ndetse na Fizi. Kuwa mbere tariki ya 6 Nyakanga ihuriro AFC M23 ryifatanyije n'umutwe wa Twirwaneho kigaruye agace kazwi nko kwa Murima muri teritwari ya Fizi, rikomeza kwigarurira ibice rigenzura nyuma y'ifatwa rya Poezero yabaye mu mpera z'icyumweru gishize. Amakuru aturuka mu bice by'imirwano avuga ko abarwanyi ba AFC M23 na Twirwaneho binjiye muri Murima nyuma y'imirwano yabahuje n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bafatanya mbere yo guhunga zerekeza i Baraka. Ifatwa ry'aka gace rije rikurikira iry'utundi duce tw'ingenzi turimo Poezero, agace gafatwa nk'inkingi ya mwamba y'imisozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo kubera akamaro gafite gambi ya gisirikare. Poezero iherereye ku butumburuke bwa metero zirenga 200,200, ikaba ihuza inzira 3 z'ingenzi zigana mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyepfo. Kuba Twirwaneho na M23 bigenzura bigaha ubushobozi bwo kugenzura imisozi n'ibibaya bikikije ako gace, gukurikirana ibikorwa by'umwanzi hakiri kare no koroshya itumanaho itangwa ry'ibikoresho bya gisirikare. Poezero ihuza inzira zijya Iminembwe hafi ya kilometero 35, Mikenke kuri kilometero 25, Fizi kuri kilometero 45, Baraka kuri kilometero 50, Mwenga kuri kilometero 60 ndetse na Itobwe kuri kilometero 40. Niyo mpamvu ifatwa ryayo rifatwa nk'intambwe ikomeye ishobora guhindura ishusho y'imirwano muri kariya karere.
abasesenguzi bavuga ko nyuma yo gufata Poezero kwigarurira kwa Murima biha AFC M23 na twirwaneho amahirwe yo gukomeza gusatira Baraka no gukaza igitutu ku ngabo za FARDC ziri muri teritwari ya Fizi. Baraka ni umujyi ufite akamaro kanini kubera ko uherereye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika ndetse n'ihuriro ry'inzira zihuza Fizi n'ibindi bice byo mu majyepfo ya Kivu y'amajyepfo. Kuri ubu amakuru avuga ko ingabo za M23 na twirwaneho zamaze kugera mu birometero 30 uvuyemo. Iyi mitwe yombi irimo kugerageza gukumira ibitero by'ingabo z'u Burundi ku birindiro byayo by'ingenzi, cyane cyane ibituruka ku kiyaga cya Tanganyika. Amakuru kandi avuga ko iyi mitwe iteganya kwigarurira imijyi ya Karemina, Kisangani, nyuma ikazaba aribwo yongera kwisuganya no gushyira ku murongo. Reka kandi tubabwire ko AFC M23 yaciye amarenga yo kwigarurira ibice yafashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe imirwano ikomeje kubica mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ryatangaje ko ridateze kuva ku butaka bw'iki gihugu, rivuga ko abarigize hari abanyekongo bafite uburenganzira busesuye ku gihugu cyabo nk'ubw'abandi baturage bose. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara mu mpera z'icyumweru gishize, AFC M23 yavuze ko amateka ya RDC agaragaza ko abaturage bafite inkomoko ku butaka bwabo budashobora kubwira ko igihugu atari icyabo cyangwa ngo bahatirwe kukivamo kubera impamvu za politike. Iri huriro ryasobanuye ko kuva ku bwami bwa Kongo kugeza kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'ubu abaturage bakomeje kubungabunga amateka yabo, umuco wabo n'isano bafitanye n'igihugu cyabo, nubwo rivuga ko ubutegetsi bwagiye busimburana bwakomeje kwibasira amwe mu moko. AFC M23 ivuga ko ikibazo cya Kongo kidakwiye gukemurwa binyuze mu guheza abaturage bamwe cyangwa kubambura uburenganzira bwabo, ahubwo ko gikwiye gushingira ku bwubahane, buringanire no ku bwenegihugu busesuye bw'abaturage bose. Mu butumwa bwayo AFC M23 yagarutse cyane cyane kubibera muri Minembwe, ivuga ko abaturage baho bakomeje kwihanganira ibihe bikomeye by'intambara n'ibikorwa by'urugomo, ariko bakanga kuva ku butaka bwabo cyangwa gutakaza icyizere cy'ejo hazaza. Iri huriro rivuga ko abaturage bo mu misozi ya Minembwe bakomeje kugaragaza ubushake bwo kubaho no kurinda amateka yabo n'uburenganzira bwabo, nubwo rivuga ko bamaze igihe bahura n'ivangura, ihezwa n'ibikorwa by'urugomo bibibasira. AFC M23 yongeye gushimangira ko abaturage bafite ubumwe n'umubano ukomeye n'ubutaka bwabo, badashobora gusiga mu mateka cyangwa gukurwa mu gihugu cyabo binyuze mu mbaraga za gisirikare. Mu itangazo ryayo, iri huriro ryongeye gushinja ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, Wazalendo ndetse n'abacancuro b'abanyamahanga. Rivuga ko iyi mitwe ikoreshwa mu bikorwa byibasira abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Reka kandi tubabwire ko Perezida Bassirou Diomaye Faye yagiye gushinga ishyaka rishya. Ihuriro rishyigikiye Perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ryatangaje ko uyu mukuru w'igihugu agiye gushinga ishyaka rishya nyuma y'ibibazo yagiranye na Depite Ousmane Sonko wahoze ari Minisitiri w'Intebe. Iri tangazo ryasohotse kuwa 3 Nyakanga nijoro ryagaragaje ko hashyizweho itsinda ryihariye rishinzwe gutegura no gushyira mu bikorwa gahunda yo gushinga ishyaka rishya rya Perezida Faye. Perezida Faye kugeza ubu yabarizwaga mu ishyaka PASTEF riri ku butegetsi riyobowe na Ousmane Sonko, nubwo batagicana uwaka. Sonko watorewe kuba perezida w'inteko ishinga amategeko ashyize imbere gahunda yo kuvugurura itegeko nshinga hagamijwe kubuza perezida uri ku butegetsi kuyobora ishyaka. Inteko ishinga amategeko yamaze kwemeza izo mpinduka mu cyumweru gishize, ariko Faye yahisemo ko bibanza kunyura muri Kamarampaka abaturage bakazazitorera. Ntabwo haramenyekana igihe amatora ya Kamarampaka azabera. Iki kibazo cya politike kiri kuba muri Senegal ihanganye n'ikibazo gikomeye cy'umwenda w'igihugu wafashwe n'ubutegetsi bwabanje, bikomeje guteza impaka muri iki gihugu. Perezida Faye yari asanzwe ari mu ishyaka PASTEF riri ku butegetsi riyobowe na Sonko,
ko wari minisitiri w'intebe kugeza mu kwezi kwa Gicurasi ubwo Faye yamukuraga muri izo nshingano. Perezida Faye na Sonko bombi bari kwitegura amatora y'inzego z'ibanze ateganyijwe mu 2027 hazagaragaza uko buri wese ashyigikiwe mu baturage. Reka kandi tubabwire ko Hamas igiye kuzibukira ubuyobozi bwa Gaza. Umutwe wa Hamas ugiye gusesa urwego rwari rumaze imyaka hafi 20 uyoboye intara ya Gaza mu buryo bwo gufasha Palestina gushyiraho ubutegetsi bwa gisivili. Byatangajwe n'abayobozi bo muri uyu mutwe umaze igihe uhanganye na Israel ku wa 6 Nyakanga 2026. Ni icyemezo kigamije guhindura imiyoborere ya Gaza, ubuyobozi bwa gisirikare bugasimbuzwa bwa gisivili. Kuva hashyirwa agahenge hagati ya Hamas na Israel mu Kwakira 2025, uyu mutwe wakunze kugaragaza ko uri gutegura uburyo bwo kuzibukira imiyoborere ya buri munsi ya Gaza, ariko ibyo kurambika intwaro abantu barabitegereza amaso ahera mu kirere. Umwe mu bayobozi ba Hamas yagize ati uyu mutwe wemeje gusesa komite iyobora Gaza ndetse no gushyiraho umuyobozi umwe wemewe ku rwego rw'igihugu uzabareberera imirimo y'iyi komite kugeza hashyizweho komite yo ku rwego rw'igihugu iyobora Gaza. Urwego rushinzwe itangazamakuru muri Gaza rwavuze ko rugiye gukoresha ikiganiro n'itangazamakuru gisobanura iby'iki cyemezo. Undi muyobozi muri uyu mutwe yavuze ko bamaze kubibwira uruhande rwa Palestina ubwo bahuriraga i Cairo mu Misiri. Ingabo za Israel zaraguye ibirindo muri kariya gace mu mezi ashize kugeza ku kigero cya 70%. Israel yanze ko Gaza yakongera kuyoborwa na Hamas. Hamas nayo igaragaza ko izarambika intwaro ari uko Palestina yashyizeho ubuyobozi bwayo kugira ngo itagambanirwa. Mu 2007 nibwo Hamas yatangiye kuyobora intara ya Gaza nyuma yo gutsinda amatora y'abagize inteko ishinga amategeko. Mu 2006 Hamas yiyunze na Fatah igizwe n'abanyapalestina benshi. Cyakora mu 2007 aya matsinda yatanye mu mitwe birangira Hamas itsinze Fatah ihita itangira kugenzura byuzuye Gaza ishyiraho n'inzego zitandukanye. Nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, na dusoje amakuru yaragezweho, tubashimira ko mukomeza kubana natwe. Nge nitwa Ruben Masengesho, mugire umunsi mwiza kandi muhahe murongo.